kubor nakaslem jong unongsan hima. Nakaliang jingi kum ka sinong ni penpau ku jing su khya ka bajur halor ka kubor ka ba ngio ya ka ba ki argut kilung kumi napo jong sinong jungi kiyo yo ne uknyang jing pang bat mai ubang itip kum tau omicron tingi don hang ne ki dekat jong sinong jungi ki samla ya ke bangi la syong diskus penyeperkan ha ke bede ke dege pemna kubor ke balami ki sosial media bat kam tam ka notice news tek ai ke ba penungo ingi kum ki nong sinong apo jong sinong kolong ba kini ki argut kilong kumi ki boyo yo ne kunjang jingpang ki dei ki breu ki ba imtang haying bat saklau ki bomlet sinoro tinggi sulung opat ba ngio pada news ba ki ong ba kide ki returnees from USA. Te keneru ke penungo ingi kum nong sinong. Nomor ki breu ki im tang sinong, na sinong pentor na pentor hai. Te kawanra ke confusion hapre ki kum nong yalam sinong. Bat kene kubor ke ba permi kum ne de tang kata. Ke bangi sukhya ya kolong ba ke penpanik ya ki nong sinong jingi barok. Ki penting pesir ki pesmit ki wat mangi ki no yalam ro ngasu benong ba kum ong orang ba jingi mena ba ngine sinong po ro ki bro ki ating nge ngine tit jor tit bro ki bro ki ating nge namar kene ka kubor ke ba mi kum ne te ngasu benong ba kum kine ki ai ha jingi sha he kat ku jingi stu barit ke junga kolong ba nakaliang ka health department ka de berpentip suai singi ka sinong kan ba kita ki otok yang Jepang kita ki longumta kenapa kan kerpusuk batkan penoro ingi bangila ban te lakam na ban alat kan habde bakena jinja ke beja pos nong jungi bat kumbolong muta ki argut ki long kumi kumani tu ipi kolong ba ki ladon plan kemet ke bukut kukia mabdo ki la kol akya ki la telik ta te mi dondak bersini bikin don kita jistom ke bajur kemet ke juki te kila ya hi bantrin wane kata te ke supenungo apa ingi ba longi susi ke sudiau mo ba kumri kubor kimi nakaliang ji kisnong yimtip ye indai ke kubor nabar kami ba kilong kumta tingi kerpat ya ke hel men long ba ke bahaya bane reti bane bane ha bre ba kena ke jingja long kumi jungi kiyo ya nok sing Jepang omicron kata de jing kuat ji kum kisnong kenapa kena merak keno ke confusion dan kena no jing pensir semit hasong tahu jing hebat haka ibnang salang hebat kowe kita ka jing kuat jing kum ka sinong kublai sibon sang samla dengan sinong ru ni penpau ke jing sukhya lor kanika kubor ke menglai menen hapo ki news kum tu baka nakaliang do ka health department ngila penmena bakini ki arnut ke long kami napo sinong sedan ke liyo ini varian butmai le bengtip tahu omicron te ha jing sha kini ki long kami arnut kini ke balayo yu covid nadu ka arpuar iwe bat ka arpulai terik te haying jang kiru aka arpu kendai bat lai pho kila dia ada test lot negatif ti kala ka period makin song karantin ru kala dap sipus ngimo kala tam kila yo ban mi kila yo ban yo snong tau ru ndai ka besngo lungo kalong menen ka sngi ka sauterik janmit kami pat ka kubor bakini ki arngut ki yo ya utau omicron hama mengki kila yo ya kemet ke koi ke bekhya kimdon jingpang isu kila yo ban mi ke quarantine period ka lakut hanrai kami pat kani ka kubor baki yo ya tau varian ubathmai la ni omicron bentuk pikisanut ke bi olang nanta napo megalia bat ka basngolungo kolong bangi isu ki news ba kumalong ne di romba senang ba kini lai ba kini ki long kami angut ki returnees ki buan napo USA te ha jingsha kini ki tangki ba sutre mo tre sepo lingkha yu iwe ba tre sepo ba rimasi lamnong bat iwe ba suris nyang tu te ka ba pentungo kolong ba kumno ki penmi akan news ba ki bawan napo USA bat square ba uni knang Jepang yang body uba wan nabar hapo megalia 4 orang te ka penungo ini balang ba ki pelong epicenter ne u ya tok nyang Jepang
Napok semasi, ki kena bat buana bar. Tengi dawa ka jing pensai naka sarkar, bakin pensai lor kan ka kubor ka ba mi, kubor ka ba mi men, bakin pensai ka no kurkom kini ki long kami arngut ki napok senong jengi ki yo ni kunyang nipang Omicron. Bat hakano kurkom ki keno ro ba ki de ki buana bar dan ki buana po USA. Tang katahi nak liang jengi kisang samla kublesbun. Kumudong siyang sinang. Katang jong apa jem ros nong sli dengan deru nong sumar breu barit ane kasinang ma. De halor kene kubor ba mi kensan ba ne sinong jingi don armut ki dong kemi blayo yu jing pang temai kran ma. De ngasno kendit kumudong siyang sinang. Apun seperti kene kirang baru ki ong bun ki bom tip mi kendit kubor. Te kam taru ngasno kya sibun ba nakaliang urang ba snong hi uang ba halor kene ke jingja urang ba snong undon jing tip ai ba ke sumi unto dengan aku muwe u khat po ke snong ada snong kya sibun kam tam ngadon apa ke jing sumar breu kum nong sumar barit pon ke snong te kadon ke jing kata ngapan pau ya kata haba ki pisyan juga ki bawan sa jengai ki le septi Raiman kesengi ki wan da ki pau pungut rei ki ui kene ki le septi ki kata ka dia te ong dei ta ka jing sngo juga ru nga ong ping ne bawat ikitu ki try ki bra mi tu perteng kadon ke jing kata ka bakrau iki haba ki mentah ngapun iki ne menmet yung iton ang kamet bakoy bakya ni bam ni di ni tia ni dem sok inton kono sistem le ta kajing mi kata te mo ki kimla bonong ei man na kaliang ka help kila declare kata tek basnok ya sibun kumbanga yu long sei sisil na ka bor jong yu long ba sinong menta ba na kaliang ka sinong ba ja kini ki ei ki long ki ai like na ki bor na sinong te kadon kajing du ka bakrau ka sinong habaro kiliang omde kamai keji keperkat keperdany kamai keji ngin nom ya kran su pada kata lupa te keperkat keperdany ka kata bahau breu martala banuan ra jadi perkat ki bebun ta ka weng ong pi te ngaru na kaliang jonga ngadawa na kaliang kesukar ka department bahkan ai pensai bah sia ki pajba bahkan ya jingpang kebelawan jahang ne senong jengi kene gilong kemi arngut Kenang bikin nong senong jong kejerla berok kowe kinda song tu syai halor kene ke jingja. Tengi I kon jingja kene kene tu te kalong ke ba. Yengi ban pediang lada kemuan ke jing persyai ka hakar pom dei.